Ole November ni som pathum sang ni som ni pali ani video kan siam hasak ber tura chuanin news kan react don ani news kan react tura chuanin Elon Musk chungchang le Vivek Ramaswamy te hianin Donald Trump cabinet a hianin enge an ti ve don ti chungchang hi kan soi zau don ani tuna hianin kan react tran don ani ole kan react tran ang tuna kan chawani the advertisement ne hi tam lu ka ngor kan extra ka ngo boy thak thin khop mai ole ama sabera chuanin US president ke chu English article hi ti hianin karon chiaranga mizo tongin kan ron let don ani ron hel noi thadon ti na ni chu kan soi to thin ang khan tuna kan lo tran don ani ole kan tadang US president elect Donald Trump announced that Elon Musk will lead the Department of Government Efficiency. DOGE hemi Department B ka hi Department of Government Efficiency hi Elon Musk hianin a ho don ani an shuai tu lu ni don ani hemi department a hian mo a ho tu pa hemi Department of Government Efficiency hianin enge tia ti te khachun kina kan la soi chho zelang opposition Trump hinted at during his campaign trial. Donald Trump khani na campaign lai po khanin alo soi to thina ni he thil himo Elon Musk hianin hemi department hi a ho don ani tiang song khanin alo soi lang zeu to atuna hi chonin achiang to ani. Musk will head the department alongside Indian American entrepreneur Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy po hi atira chonin presidential candidate tura te khanin a hanti ve uka mase atopa kha chuanin Donald Trump kha support ta Vivek apo hi abon khop mai sum don lama mi hlo tling lutuk mi huai sen lutuk ania ani hi aminga tang po hian in lo hrethe mayang Indian origin ani ase tu na hian in US citizenship anin ka hria so lo chuan ama hi Hindu ania mase asa khona hi Hindu ani nang chuanin hemi keimani na kan Christian principles kan sa khona Christian sa khona kan rin dan te hetiang zong hi aza thiam mai ani he pa hian mo chumi te pani chuan Elon Musk le Vivek Ramaswamy te hianin Department of Government Efficiency hi Donald Trump pa president na hnuai hianin an ho don ani apui rem khopang Donald Trump pa chuan hetiang hianin a soya. Together, these two wonderful Americans will pave the way for my administration to dismantle government bureaucracy, slash excess regulations, cut wasteful expenditures, and restructure federal agencies, essential to the Save America movement. Ti Donald Trump na soya ni helai takhi soi zawa nga mo hemi te pani Elon Musk le Vivek Ramaswamy hianin enge anti dong anti chuanin they are going to dismantle government bureaucracy. Hemi dismantle government bureaucracy hi a omzia bera chon mo heta sap tonga in zia dan chon ke po hedin ka zir chop zel ani thil te hi mo te ha kan fing ho zel ti dani chu dismantle government bureaucracy ti chu Elon Musk le Vivek Ramaswamy te hian mo khumi America ram sarkar lian lutuk mitang kami sarkar a hanin mitang kai tak takan mga chuti lai chanin mitang kai vaklo sarkar sum ei hek teng te po khan lo om ve mai thei ani khang ho kha thil tu lo ho wang chi kha chu Elon Musk le Ramaswamy Vivek Ramaswamy te hianin an pai thadon sarkar in rel bol lian lutuk kha anti te don ti nani chu ti chuanin kami sarkar na tho dan shrim a service ti sang te kha that taka khatiang khanin na an tho theina tur khanin man la bokanga ti chuanin atira han kan soi to a tu lo wa sum khoral theina tur zong kha an zong chuak vekanga kha anti top vek don ni hianin alangani achan chu heta hianin they are going to dismantle government bureaucracy and ranti himo kha appoint masaberani Elon Musk le Vivek Ramaswamy te ti dan tur thil ti tur so apathina hianin slash excess regulations an ranti ta ani an in real bol dan hanin dan le rai thil tangkai tak om rol khanin thil tangkai vaklo tele mi puita na har sat na siam thei antinan thil min lo dil ta kami kha olsam taka pek thei si olsam taka mi puite hena vathen thei tur ma se enge mani ti thil kal kwal ne wanga mi puite na andon tur hunanga po andon thei lo ang chi khati ang chi ho zong po kha Elon Musk le Vivek Ramaswamy te po hianin khat ne khang teng te po ka siam that ngai lai chu an siam thadon ni na langani ti zoni apathum na hianin cut wasteful expenditures he chu kan soi to kha an sum khoral na thil tangkai lowa sumaluan ral na kha an zong chu kanga khang teng te po kha anti top don ani hianin America ram hi nasatakin na chan puyanga America ram ro pui taka aron omlet heina turatan le America ram siam that ani theina turatan hianin
na sa takin min puidon ani ati ni Donald Trump hian hei Elon Musk le Vivek hian in anti thei tak tak angem ti hi thei te reng mai Elon Musk khan mo Twitter ale khan Twitter company hnuaiah employee zong za somriat kha aban mi Elon Musk khan khati chung khan tu na hian in Twitter hi akal langai na lakal reng tu na chon x ani to social media mang thin chon in riang na thok zong za somriat kha aban maka chu ti chung chuan in akal ngai na lakal thei reng ani kha Elon Musk sul nu poyu mo lu tu kani baka khatiang ti thei tu ra huai sen na ani baka khanin Elon Musk le Vivek ate hi Vivek ate hi entrepreneur hei sum don lam halo ting lutuk an ni poka chu van chonin anti thelo na chan tur ka shelowa baka Donald Trump ka mo khoi amani an ben nu khan Elon Musk hianin Twitter lei maka ma se Elon Musk kha aben ve du mielo Twitter khan Andrew Tate po aben du mielo Elon Musk khan zalen na an nelom an du soi theina an nelo matia ti khan an ni kha chu ati zalen dei mania social media platform ha mo abon tlat le heta hianin Donald Trump achon in a soizela I look forward to Elon and Vivek making changes to the federal bureaucracy with an eye on efficiency and at the same time making life better for all Americans he added he Donald Trump soyenia Donald Trump hianin Elon ale Vivek ate na an tho tak hun tur hi alo hak hlel to hle ni na langa na an tho tak huna chuanin sarkari na tun aya thazoka na atho theina turatan le sarkar na thokte na tun aya thazoka na an tho theina turatan le ram in rel bol na po pa ngai le kaldan phung pa ngai taka aron omle theina turatan le America ram mi puite na nundu omzo kan nei theina tur hianin anina ma an lak hun hi ka hak hlel em mani I'm looking forward to it atiani ti chuan Donald Trump chuanin Elon Musk le Vivek ate hian mo sum khoral na tam tak ama US ina sarkar ma sai na ti tang alo man thina khang te khati to vek aniang ti ni ta ti chuanin Department of Government Efficiency tuna Elon Musk le englowina Elon Musk le englowina Vivek ana an lead tura hianin an troi tura hianin enge hemi Department of Government Efficiency hian eng na ber nge atho don kan ti chuanin heta hi chuan mo hemi department chuanin sarkar thilti dan te an sarkarina service apek te hi sum mang claim si ma se sum man claim ruala aya thazoka na thazok an tho theina tur ang khan khatiang zonga ma la tur department kha hemi Department of Government Efficiency hi ani hi mizoram po hian kan ma mo riu in ka shetara sarkar sum man na ti claim ma se sarkar na tho ti chak chung si khalai vel kha khatiang vela khanin Elon Musk le Vivek ate hi an che chho tak don ani hedili chat GPT ka manga achan chu Google Department of Government Efficiency USA na tho dan ka zon hianin ka duang result ka hmula mo chuan cha kan gu an chat GPT ke wani tu like khovel changkana kan mang vele ke ti na ni hi ti chuanin hemi department ina agol chu soito ang khanin sarkar agency sang ina trulowa sumle payan khoral na salut tukha khami kha awazong chuakanga ati top vek don ani ti chuanin mipuite na public service hemi sarkar service and access hemi anwamman tangkai theina turang chi kha khatiang ang chi zong kha ol sam zong le arang zonga mipuite na an chor tangkai theina tur khanin Elon Musk le Vivek ate hianin man la chho zel don ani ti choni ta hianin streamline process within government to make operations more efficient in hei apoi mo ka ti khop mai ti thil hi chumo ti hian sarkar hian in rel bol dana nei ve shrim ta hemi sarkar ina an manin rel bol dana hianin hei enge thil she thiam har deuh kalphung boi thak deuh ang chi hi a om ve thina ni khang ang process si sang she thiam har deuh khir deuh ang chi le hun du rei deuh ang chi kha a simple the ang bera siaman tumanga mase anti simple awang hanin a thadon lo tina ni chuang lowa kami sarkar in rel bol dana han a simple po le huna du rei lowanga sum sen ral na tura tlem bokanga khati ang chi kha ti antum do na ni Elon Musk le Vivek ate hian mo a hu phurom ve viawanga mase an mani tan chuanin an chou ngotang hetiang thil ti hi achan chu ani chu soitong hanin entrepreneur ania mi hlo tling
วิเวกกับฮิมิเลียนเอร์นี่ก็เชียบิลเลนเนอร์ตักจูนี่เราไม่เทก็เชียเจียงเราว่าเชียจนรอนคอมเมนูละมาเซอีลอนมัสก์ไปฮิจูโดนัลด์ทรัมป์จักนูเพย์ก็จวนนี้ตัวไหนเฮียนี่อันเน็ตเวิร์ดฮี300 billion ฮะนักไก่เท่าตัวนี้บอนครบไม่อันนี้ฮีทริลเลียนเอร์มาสับเปิดตัวรังไงยันดีเลยฮะละอีลอนมัสก์ฮิโมที่จวนนี้เฮงอีนะอีลอนมัสก์เลยวิเวกกับเตนะมาอันละก็วางอ่ะที่ลมที่ตัวเตจูอเมริกาเรามีปุ่ยเตนะเชียตั้มตักอันจอยค่ะเชียตั้มตักอันจอยค่ะอเมริกาเรามีปุ่ยเตนอันมังจังไกเล็ดที่ตัวโดนนะจู่ๆอภัยโมเอเมมาที่จวนนี้ทิลมันค่ะอัตโลมันริงบกันนี่แต่เฮียนี่อารอนอินเดียเวกค่ะอัตล่างปุ่ยจู่อันนี้เดี๋ยวไม่อะเกี่ยมาสวยเทียมและสวยเจ้าเทียมแต่นะจวนโม่พวกนี้เซ่บอนโดนครบไม่อะแคมเปญไล่ขานินอีลอนมัสก์โดนัลด์ทรัมป์ขานินอีลอนมัสก์ฮีก็แคบิเนตก็สุรการนะก็แอดมินิสทรัชันว่าโรลปอยโมตักอาจจะหลังติค่ะแล้วสวยหลังเจ้าว่าที่จวนนี้การมาสาขานินยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยนั่นอินเบียกนาขานินอีลอนมัสก์รันเทลเวลเจ้าบอกว่ามีสตาร์ลิงก์ซัตเทลไลท์จุงจางเวลาหานารอนสวยเวียข้าทางพวกขานินมีจวนนี้โดนัลด์ทรัมป์ไปเฮียนินอีลอนมัสก์ฮีสุรการประธานาธิบดีชูเฮียนินนี่นับไปโมตักอเปโดนั่นนี่เตียงฮานินอันเราริงล็อกตัวอันริงล็อกอังเงินให้เตียงเฮียนินนี่นับไปโมเลจันฟูไปโมตักอารอนเจลชาวตาอันนี้ปุยชาวฟีวังตีข้าตุนจูมากันสวยเจ้าเทเลกันเรียกเทเตจูฮันนี่พอดไม่เตะเสียวิดีโอเลยกันอินโมเลเทปโดนเนี่ย